sama aku ya. Jangan ya, onti bandel nih. Canda berkualitas. Keibuan. Janda berkualitas. Ada banyak. Isu. Ya. Apa ini, Rin? Nastarnya orang Perancis. Iya. Oh, mommy has to try too. Oh. Enak banget yang cheese. Buat apa? So, jadi ini kita hari ini syuting grand opening bar. Terus itu buat apa lightingnya? Itu kayak gini. Lah, Itu konsepnya. I thought buat kita foto-foto. Hewu. Welcome Baby to Sunrise. reindeer. Don't call me like that. I don't like that. Congratulations, baby reindeer. Thank you. Pakai gua sih. Enaknya asin-asinnya kan, tapi nanti I guess normal margarita. Ya. Tangan kamu sama Kamel. Amel, Onti Amel lihat. Sama. No. Jijik ya, geli ya. Najis ya. Sayang. 150 manicure, 150 pedicure, 150. Itu dry ya, bukan yang wet. Kamu tau gak mau apa? Kamu bukan janda puber. Janda grunge, you know? itu French taco by myself, and then if I win, he will post an announcement to our friend on his Instagram. If he win, I need to be acting like Bro, that will ruin your love career. I cannot stay in villa, so they gonna. Bi, kadang hidup membawa kita ke ketidakpastian. Tapi yang penting jangan sampai kayak gitu ya. Ya gimana tuh? Tuh deh. Enaps. Enaps anjing.